Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Dunsana Ambo yang menonton channel YouTube Pengobatan Alternatif Cucu Singo Barantai, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Tekan tombol lonceng. Ko ado kato-kato kami nan salah di dalam adegan pengobatan alternatif cucu singo barantai, kami minta maaf sagadang-gadangnya. Mudah-mudahan apa permintaan Dunsana nan datang kamari dikabuakan sama yang satu. Ya modal tuh Pak, Bu. Awak sudahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah,